Gelinin gör. Hazır berki ekemçegin berküvetten turup sayt ayalım. Berki ekemçegin narkıvetinden ötüp sayt. Narağın 20 sağ litre süt beredi. Hazır 20 litre süt beredi. Az 20 litre süt beredi. Bular özü 30 litrege çeyin kepildik verişken. Assalamu alaikum, hormatly mekendeşler, Jana Baytu kanalının katılçıları. Bugün 20 noyabr 2023 yıl tuğandar biz Oş oblasına araştı Özgön rayonunun Kuşav ayında Leskos'tayız. Leskos'da naşul Galştin Parot'tағы sağın uy satып açıp atat. Görüңüzler. Жаңы туған uy туғандар. Hazır Katar есінен дағы ағауыздан малыматын алып көрсөтүп беребиз туғандар. Assalamu alaikum. Алейкум ассалам. Қантыңыз? Денсаулықтар жақшыбы? Жақсы, ешке егілік. Уй бойынша Катар айтайлы ака. Жаңы тұңғыш. Жаңы туды. Российский галштин. Чистый галштин. Чистый галштин, российский галштин. Российский галштин емес. О, россияныкы. Тоғы сартқа жайлығы бізге қарағанға ыңғайлы. Ыңғайлы. Таңдап алғанмын. Ана бұл уйлар Россиядан келгенде азо келеді. Азо келет. Азыр бұл базарда азыр 200-дүн айланасында сатып атышат. Аны азоны үйреткенге 2-3 ай уақытын кетеді. Немесін? Өзі жошу түшін, а? Анан кейін 6 ай күтесің кемінде. Бұлар 2 айлық, 3 айлық ашып кетсе боғызлы келеді Россиядан. Туғы чейін 2-3 айлық. Менет келеді, азыр көп күн бар. Оны мен со Россияда мал ташыған таныш инелерім бар ле Бишкектен. Одан малдың гүлін теріп алып келгенмін. Gülün alğans. Gülün alğan. Gelinin gör. Hazır berki ekemçegin berküvetten turup sayt ayalım. Berki ekemçegin narkıvetinden ötüp sayt. Narağın sağ 20 bolat. litre süt beredi. Hazır 20 litre süt beredi. Az 20 litre süt beredi. Bular özü 30 litrege çeyin kepildik verişken. 30 litre şeyin bergen. Oo. Azem bul жаңы туыптыр да бүгін. Жаңы туңғыш мына. Қачан туды? 2-3 gün болып қалды. 2-3 gün болып қалды. Мал сүтті бая мал базардағы демдеп шығарған емесмін. Саар саап қой беріп, азыр жайыттан келгендекісі бұл. Жайыттан келген есі желін, а? Желін арқасынан тартып. Мынау торпоғы екен. Торпоғы урғачы. Торпоғы урғачы дейді. 2 күн дедіңіз, а? 2 күндік торпоғы уже біздің баа бір жұмалы торпоқтан деле чоң екен өзі қараңыздар. 2 күндік торпоғы. Бұны эми барқын билген адамдар алады да. Бұл Ошалдықтан қашып келген? Қашып келген? Российский бұл. Российский, Ошалдықтан. Российский галсын содан Россиядан қашып келген. Таза урық. Анан бұл азыр таяр бизнес та. Азыр 20 литрден сүт алса, Қышымынан, а? сатып ішпейді. Қаласа сармай құрыт қылады, қаймақ қылады. Айранын сүзме қылып сатады, таяр бизнес. Таяр бизнес. Бұның көбінше торпоғын алып қалып сатады адамдар. Бардық эле галштинулар. Менен кейін алған адамдағы берекесін көрсін, пайдасын көрсін деп торпоғын қосып сатып отыр. Торпоғын қосып эле беремден, а? Торпоғын қосып сатып отыр. Мына желин арқасынан қараңыздар туғандар. Bir шелектейлі бар екен негізінше. Мынау жағынан да қараңыздар. Бұл сағып жөнөткөн дейді, талаға. Қақтап сағып тұрып қой бергендек, азыр жайыттан келді. Жайыттан келді. Уже қуылы көнді бізге. Көнді. Мен 6 айдан бері бағытам. 6-7 ай болды менің баққаныма. Келіп, туып, уже... Кішіне балдарым бағып қарайды. Аяғым қарайды. Жош, қиял зорығы жоқ. Желіндері таза. Таза барды. Көресіздер. Бойы қанша шығып қалады? Ой, чоң екен өзі, а? 1.50 шығады бойы. 1.50 шығып қалады. Менің бойым 1.75 та. 1.75 менің бойым. Сонда бұл 1.50-ке барып қалады. 1.50-ке барып қалады. Чоң екен ойчы. Мына торпоғы деле өзүнө окшош. Ошолдуктан негизи кыял жоругу жок. Саганда дагы жоош. Мына жаш балдар аялым карайт. Шулар карап колго өзүм үйрөттүм. Үйрөтүлгөндөн, а? Булар азоо келет. 2 ай мээнет кыласың, анан күтөсүн. Бул азыр таяр бизнес. 20 литрден сүтү бар. Курсагын койгосоң, сүттү ошончо берет. Жоош, кыял жоругу жок. Az kaşek uylar 150 mingden bolуп атат. 2-3 kaşek uygarmagandan көрө 1 uygarmasаң жетет. Бул деген сандан сапатка өтүү дегенге. Бул далил да. Далил. Азыр мисалы детсаттарга ар кандай мамлекеттик тамактануучу жайлар менен тендерге өтүп сүтүн сатса болот. Көйүтүп туруп. Жөн деле колду каймагын сатса болот. Сармай чөгө кылып Ayran hem kuruttun sezonu bitip kaldı. Süzme kılıp satsa olur. Tayar biznes. Ana qaranızlar. Galıştın. Algan adam büyüyüp bu da kalasa. Galıştın parodağı sanu iken. Görüp ataslar. Hazır mınal hem say turan dele mal olup kaldı hazır ha geçişinde. Sağ koşacak da bola baka. Bolat. Ha?
Az apang çakır. Az geçiksin bir sağıp ko'rsatib qo'yaylik. Endi hozir chelakka sağıp sekin ko'rsatib o'tadi. Bul qaymoqdi o'ta. Sütü. Sütü o'ta qaymoqdi. Mana uzun ejegay qildik. Sırday oldu. Sırday olsa. Kaşak uylardiki yarım ile susu çıkıp kaladi. Al berki emchegine qo'li jetpek beragini o'tib sayt. Qayra berk o'tib kerak bo'ldi. Berki o'tini o'tib sayt ana iki emchekni sayish uchun. Narqi o'tdan iki emchekni sayt. Xiyol jorug'i yo'q. Jo'sh, xudo xolasa olgan odam büyüydi. Baylavayli. Bu tayyor savdo, tayyor biznes. Tayyorla turadi. Jo'sh bilan. Jo'sh ekan. Şol buna uydu ko'rib o'tasizlar. Az sağıpta ko'rsatadi. Bir narqi jaqdan sağganda belki jetpey oladi ekan, qiynalib qoladi ekan. Berki o'tini o'tib sayt ekanda. Mana uydu qarangizlar. Jo'sh turadi, turpog'i oldinda turadi. Uydagi o'ta jo'sh, o'zimen o'zi turadi. Bular уже жаңы туып turdi aka. Жаңы туды 2-3 kun bo'ldi. Birinchi torpog'i o'shanda bular. Torpog'i жаңы tun. Jash Rossiyadan kelgan jash qunajin ekanda, bunday aytganda qunajin tuupti. Bu torpoqdagi Rossiyadan Galstin buqadan qaçqan. Qaçqan. Bu yerdeki asmineniya qilgan galstinlar o'zinday chiqpay atadi hozircha. Xuddi shunday chiqpay atadi. Bunday chiqpay atadi. Barinay arg'indashib ketganday bo'lib qoldi endi. Bizden Bishkekdan O'zbekistondan olib kelib o'tadi urug'ni, asmineniya qilgan. Biroq buna rossiyskiy galstinday chiqpay atadi. Torpog'ida toza rossiyskiy galstin buqadan. Torpog'i o'zilar xudo qalsa cho'ngaytib olsa, torpog'i 1 oydan keyin 50 ming so'm. Torpoqni o'zilar ketadi, ha? Torpoqni o'zi 50 ming so'm. Ayo, kishini qarab bunday uyda qilib yetkirib olsa 1 yil, ha? 1-2 yil qarasa уже. O'zilar bir uydun puli. 1 oydan keyin 50 ming so'm torpog'icha. Ana. Rahat. Sütü уже narxi jaqdan la sağıtib. Az ber jaqa o'tib sayt. Bo'l jetpeydi nara. Beragini o'tib sayt. Negizi şol erteminden geç. Beragini o'tib sayt. Erteminden geç sağganda da уже 20 litr. 20 litr. Bir çelekten O'zi 30 litr deb aytgan. Satqan adamlar aytgan. Rossiyadan olib kelib satqanlarchi, biroq bunday atayın asıl tuqum bağıtındagi uylardan olib kelib satqanda bu bozor-tozordan olingan uy emas Rossiyadancha. Negisi süt bağıtındagi uylardan. Süt bağıtındagi uylar. Endi biz bozorda ko'ylab жүрөбүз aka. Adam mына Galstin uydu ko'nче мындай 4-5 уже qarib qolgandарын ko'nче келет да. Bozorgacha ancham жолдар ретке чыгып калат. Ana мындай такай чөөрбөйт да мен билгенден. Бул табыш кыйын. Ошода табыш кыйыныраак да. Мен 1 жыл, 2 жылдап жүрүп, зорго таап, ошол Россиядан тааныш укаларды таап, ошол уйлардын ичинен гүлдөрүн тандап алып келген. Арасынан тандап алдыңыз. Арасынан тандап алып келген. Мына берки өттен сайт. Аркы өттен колу жетпейт. Кыйналып калат дең, а? Кол жетпейт ага. Bu jelinde aybay yumuşak болот дедим ми? Жени дагы жумшак болот. Каймактуу. Ana. Sütü dagы. Азыр бул уйларды таяр бизнес содада. Азыр бул таяр ала берет. Булар азоо келет. 2 ай үйрөткөнгө убактын кетет. Анан булар ашып кетсе 3 айлык бооз келет экен. Аны 6-7 ай багасын, күтөсүн. Тугу чейинден, а? Азыр чөп кымбат, жем кымбат. А бул таяр алат, таяр сода. Таяр түшүмүн алат. Эми бул кышкан алмада сүттү бере берет экен, а? Сүттү бере берет. Кышы менен берип жатты азыр тугамыз. Азыр эмдиле берсе болду, сүттү бере берет. Беш ичи ден соолугу таза. Таза буюрса. Алган адам мында каласа күйбөйт. Баркына бир номерлери кадалып, уже полный өзү Кыргызстанга келип бул жерде документтешкен баардыгы эме карантинден өткөн. Өткөн полный. Документсиз келген уйлар эмес булар. Карантинден өткөн уйларды алган. Уйларды көрүп да суйду туугандар. Көрөсүздөр. Бул ичинде сонун. Кышта негизи süt azayat. Көбүн уйлары табыш кыйын болот. Мына коло коңушунун делечи бир уй менен камсыздасаңдар кышта мен билгенден сүттөр 50 сом, азыр эле 50 сом болуп атат да мен билгенден. Мындай нак сүттөрчү. Армай чөгү 600 сом болот. Ана. Ушундай кылып ишти кылсаңыздар болот. Сиз не кылып сатса болот эмас, сезон болду. Кышы мененге бир семьяны любой жактан буюрса сүттү сатсаңыз деле, сармай чөгү алып сатсаңыз деле 20-25 литрге чейин жакшы жем десе, бул дагы тилинде да aka. Ооба. 20-25 литр сүт берип турган болсо, бул дагы жаңы туңгуч экен.
Бул дагы 2-3 туугандайын сүтү көбөйсө керек болот го, ушундайбы? Бул экинчи туттан дагы көбөйөт. Дагы көбөйөт. Мына. Ошондо булар 30-35ке чейин барат да. Мына 30-35ке чейин барат дейт сүтү. 30-35ке чейин барат. Үйдү көрдүңүздөр. Ака эми баасын канча коебуз муну? Баасын эми мен айтсам кымбат дешпесин. Бул уй ошого татык. Татыктуу. 300 000 сом. Коюп берем. 300 000 сом коюп бересиз жол кырасын, Жол абак бияга. кырасын коюп берем алган адам. 300 000 сом дейт. Уйдун жол кырасын коюп берем. Ооба. Мына. Туугандар. Негизи буну сатпайт да. Алыш кыйын азыр. Ошол мен айткан пулга дагы. Ооба. Кыйын. Ооба. Бул торпогу эле өзү бир айдан 50 000 сом. Ооба да. Муну көбүнчө торпогун алып калып сатышат. Мен эми алган адамда береке тапсын, менен нап көрсүн деп торпогу менен кошуп сатып. Торпогун эле өстүрүп алса, өзүндөй кылыпчы, экөө болуп калсачы, бир адамга бир семьяны совсем Ургачы торпогу дагы. Торпогу ургач экен жөн бойло. Российский. Ушундай жакшы. Россиядан токтоп келген муну. Мына Россиядан токтоп келген мунуз, келген да. Жакшы. Ушундай жакшы уй издегендер экрандагы агабыздын WhatsApp связь номерине байланышасыздар. Бүгүн биз Куршапта мына ушул сатылуучу галыштын уй боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтырыңыздар, каналга каттал этиңиздер. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар. Колдоп коюңуздар.